kan thupui hi Manipur phai ruam media te do the dar dan ania an chanchin buwa anjia kul mai an soidanin pathiani khan lamka ku kile paite helte in kara boina chuaka silai me puanin an boina salhlea kum tam tak chung nampeng ni te in kara remna lo om to po ati der thong thei antia he boina hian meitele ku ki te in kar boina achua nuwa ku ki le paite te in kara boruak duam lo in mung mek ati lang theya in kana hi pathiani zandar sari vela chuaka lamka chengte chuan kholaya silai muleng wak laka an him theina tur mun anzonga lamka ba ka hian nampeng ni helte hi sakai kot chevela hemirual hian anin kap boka he thuba chailai hian thile hliam an omem ti hriatani lo tinan chua hei hi dot muhlu mane Imphal media te thu chua chungchanga hian ITLF chuan achua tu IFP chanchin bu chu andem thu an soi chuaka IFP hi tun boina hian meitei kal filor te ta na thu thetar tu beran tranga dot poni se onlam nei rana an chua theina turani chuan chua an nial mi alo tian ron tilang le ta ne lamka thil thleng angan soi hi dot muhlu mani antia Imphal media te hian Zohnahthlakte khan zetare le kuki helte chu lamka vek hian anin kap tinan lo chua to boka heng an thu chua te hi an suang tua na ramami ba kanilo ante Imphala Zohnahthlakte zinga in kana thleng tia thuan the dara tangin ni hnialiama voin khan lamka India zalen nani voisom sari pasari na lomania an thu chua hi do tani zia alang chiang hle Mizorama henilom nata na armed le unarmed contingent te zirlaiten march past ten nei lain lamka miero adang dai boy laite lo ni bok nen khoveng him tura in volunteer te chuan ral thuam kengin march pasa hian an tela nampuan zar chi bayan bu kane heiba ka hian nam hrang hrang te chuan march pas mang hian India nampuan zaran zana an lantirin chibai an buk boka chungzinga chuan Imphal media ten intibuai angan soi nampeng niayo tepo antel to me Independence Day lomna hi Zomi Council Steering Committee te huai hotin pathian hna lom thu soina tan an mangala namzia rang tele Manipur tharum thona nasataka tuartu Zohnahthlakte anin lungrual tilan tirna tan manania he huna hian India khwale tuirin nomni turin kalkhom te chu anin tiambok Zohnahthlakten an Manipur la Independence Day an man voi khatna ne lamka ba ka hian kotu Sadar Hills buat sain Kangpokpi district lama po kukizo volunteer tenen heni hi manani boka kotu hnuaya Defense Department ten an kai hruayane nimina trangkhan nampuan zarzarin heni mangtur hian anin buat sai tran to hetila hian Union Home Minister Amit Shah he boina hi Myanmar tanga dan lowalu te wang ti zonga parliamenta asoya wangin aidei lom tuilo anom nual nia tarlanania ma se tluang takin manani tathung Parlamenta Union Home Minister thu soi hi Zohnahthlakte chuan an hel hlea Kangpokpi district a phei chuan lungoi lona lantir ani hiala Union Home Minister hian aleya veng man lo nia soite om nge Zohnahthlakten an Manipur la hetia India zalen nani an man la hian meitei pol zinga heni do dal to kanom thung Coordination Committee Korkom anti te chuan Manipur hi India zalen na hian atel velova August ni sompanga hi nor huai hotna ni atan manjok ni se tiin thu alo chua to Manipur hi sa phau lo lu ma kumsang ni vel chu mania rowin relin kanom to dan puile ramdang ne na inrem na thuthlung nei thlap kan neya kumsang khazakwa somli pakwa India rama Manipur rin lu ani khan
ram hranani na chu noi re in oma Manipur Merger Agreement 1949 kha apomom lo India zalen na hi Manipur hian kan zalen na ni velo anti na tluk ni in tun buaina po hi India ramin Manipur min then thran antuma wanga thlengani tinan soya India kalachea Zohnahthlak han pu thin ma se tu jok nge India laka ril ru helpu ti chu alang chiang le thrina ne meite nu ho mera pai bi laka FIR thelu hi soi le lok teang anche na hi tharum thona ti top tu rang chi kha ani lem lo ti chiang tul tul Assam Rifles in anlaka FIR an thelua tarlan ani danin July ni som paruka khan Assam Rifles lir thei sipaitana eitur phur chu kakchinga mi zarwalin anlo ti dinga andin du lo chuan lir thei halan vau sipai reson tur anrok sak veka hemitrum hian bufai kezi sangli vel an thiar chua sak ninan soya dan ken kokonga harsan na siam tu ber an fir fiak polte human du pialama sipai reson rok tu tin thu boy zelu ani le ta ne FIR hi nu ho hian an chang le ta Assam Rifles te hian kuki ho an du sakin meitei khoveng him turin anti tur anti tok lo antia mun thren khat nu ho zinga chimom zual te pon ni mai thei kutan thlak te chu an soi war hle a AR hian kuki heltian puinin an soi bok AR ni lo sipai dang te chuan nu ho hi helte chuan phawatan an manga tharum thona athlendona amhashwayan tangthrin ti hi an hmudana ne hetila hian CBI ten Manipur boina chungchang thu boyan chui tura thu boi pakodang bel chale neya awain thu boi som pasari chu an chui tura danin atam ber chu meichia telaka poi khoina le pong sual kai noya ania hei hi thu boya chuan ngai poimowa anda nina langane CBI te hian tundin hmuna thu boi pariat an ziak lut to chungzinga chuan pongsual thu buai pahni atela lamka districta pongsual thu buai thelu po kha heta hian atel abak thu buai pakodang po ma anlak thu ai rinane lamka districta pongsual thu buai thelu chungchanga khan achena khuania in soi khotlang hroi tu te chuan thu chuan siama henu hi kan khuwa chuan alo cheng to ngei mai amai ro chu pasalanei hnuwa Bisnupur districta a in son to a meni thum chungchang ron soya khan thilom dan chu hetiang hi ni khatia boina chuata ka khan meitei lam zong zong deuh tho chu Assam Rifles te kuta hlanan nia thi le hliam chu soilo kutha kanomin kan threlo inthiar chuak du lo mi pahni anoma chumi te chu ril rulama chian kuan lo na nei te an nia amai ro chu meni som pathum vela khan an chuak tho hetiang hian thria thei china chuan meitei mi le sa te hian kuthlak na an tur mi alowa chuti laya mei ni thuma kan khua le chevela pong sual na to kanga soi hi chu thil ni thein kan threlo tin an soyane emponi se hei hi CBI ten an la chui do na abak thu buai dang pakua hian ma anlak thuai rinani bok namle namin kar thilani to wangin CBI ho tu te chuan an chet na film khura trulin an ria a tran lam nei lova engkim kalpu yangai don ninan soya fin fiana an la khom endik ngai te po Manipur chunga boipui lovin Central Forensic Science Laboratory a thon vek kan tumboka kan tarlan to angin thu boi dang zong zong hi state in Supreme Court en puina hnuaya a boipui ve don thung ani kha Zohnahthlakte arana in rail bolnan ngia chungchanga Manipur sarkar chuan adodal thu soi chuak non le a Naga MLA BJP le atho pui party mi te poin Manipur then thran lo hi an thlop don tin ti chiang to hetila hian August ni som pasari hian ke no le UPF kai hruai kuki hel hlui te le India sarkar chuan in biak na nei dona heta hian arana in rail bolna chungchang an soile rinane July thla khan hemi chungchang hi India sarkar an lo soipui to
esowa khan Manipurin pum khatna von him chungchang atela keno le UPF te chuan hei hi awm chung chuan an mi puite ai an o theilo tian thrila Central Sarkar chuan alo ngai tua tur thu le inrel bolna rang hi soyani to thu antar langa naktipa hian hemi chungchang hi an soi chhun zom le rinane meiteilam hian Manipur thendaran hlau chan ber chu tlangram ne kan tumna atlol don wang nia soi thrinania Naga hian Manipura anram nian chal an chan theina rem chang om nia hrein an thlop lutuk lo nia soyani boka anemeleji nga hian an vain an thlop ti na ro chu anilem lo thung tun buena hian Zohnahthlakte meitei te chu ril rulam thlengin anin thren towa in rel bolna hran neibak hi kongdanga om to love tiin Zohnahthlak lamin thuan vathathunga areanga hei hi an buena lai ber tur te po alani mai thei boke